Hii ni miale ya Beef 2 FM. Akina mama kutoka kaunti ndogo ya Sololo wamewachachawiza mwakilishi akina mama kaunti ya Marsabit Bi Naomi Jilowako na mbunge wa Saku Ali Dido Raso kwa kuwataka kuzisaidia familia za Marsabit zinazokabiliwa kwa sasa na makali ya baa la njaa. Akina mama hao wamesema hatua ya Bi Naomi Jilowako na mbunge wa Saku Ali Dido Raso kuchochea katibu idara ya maendeleo katika maeneo kame Kelo Arasama kupokonywa kitengo cha utoaji chakula cha msaada imepelekea wakazi wa jimbo hili kukabiliwa sasa na makali ya baa la njaa. Wanni jedani gutto wanni jedan kana mi jedan wanni dubin balbala samarefu bambani male wanni namir dedebi gutto ninjurtu dubin balbal samarefu baten bata wanni gutto namir dedebi ninjurtu ana mo ka gafit Naomi en raso si wagafa daga isa wagafa daga wanni gafi khamar mata wajada dibi ninjurtu wanni jedan jetti namani wanni to mukhdub dem wanni khelon tay didu badem namin garrinjur wanargen asani وانا رجنين عساني واني مخدوب جيرانجر فلان ورجنون لا لك بتون سنجين اتناميشي اذا تربى ورانا تنتاو ايسو فين بعد سيغا دكر نومي وجانو بانات يان يا والله تسيسي غافنو بانات يان دلا كنا ترجتنه دد بانات يان يا والله تسيسي ارض الدنيا ما دي تنتار سكول سنكا سبا خماقات مكا خيرتي نار سكول سندود في منات دچات يا دچات المان كنري وانا سيادو تتبخري فتبخ واجادو راسو اتبوران سيبخ لا فبورنا اروانا تدابتر تنتادف كرت ديمتين دغا انچتم دغا ادكا غباتو وراب غراغ بغريونا ولوقبكم شوفكم خلا وانا تاتكم ارمو وانا توجرتكم لما تاني تجاتو جرتنا بوران وفي تجاتو جر كرت ديمتين چتم انت ديكو كايانتو نرسل لنباتو ما ديكو تنغاري سجاتن سنغافد نومي تدد نيات غوجا برانا وان افتاتاتين به اكبان نسيانين به خير ما يك ما ملستني وان نملس ايمانين به سرغا به ستچي تجيتن انغرتني تانا لكي تجاغنوما ياجو لفنو جارته نميچي نمرجر وفقدباس نمسو وان اني خليتا وجو يا رخوتل ما ثم نورارته اكل ما ثم كيتن وفتو نوف اكل ما ثم نباتني نباتا يا من نوراتني لما اوريكا بان اورين يولا سنسوم سفن اوريكا بان اورين سوم سفن اوري خلاص من كم يساتر كنو قبل ما سيجات نوراتة اكمان سوني خيتن وفتو سيبخن وفتين. Kauli hiyo ya akina mama kutoka sehemu hiyo imeungwa mkono na kutiliwa mkazo na vijana wa kizazi cha Gen Z sehemu hiyo, wakiwataka wawili hao kukomesha siasa na propaganda za aina hiyo. Ani maganki wario dibati chairman yuti kukubati dubar wanin war magabane fi galat PSKlo imma far magaban wan kara jarolen tenalle wan edwar matet wanni sine sullen cuf wan jirat egi sirkali Kenya jarami nok marsabe county ti furut sirkala arargan wan sirkali Kenya qabu arargan do dikko tokataate wan su sababin warganef irte duni sanduralle plus yejiti sababin warganef sabab PSKlo ni marsabe county guddo qabati yo sambetani marsabe county fula cufa galati man galat PSKlo wanne sun cufu anjira male wan daratiniti wanne to kanamit tarin jirtu tarda khina santim namor da khejirbe gurrangal cufa khadage namor da khejirbe namu ardan ke nardan ku kuba guddo dibisane argati gan kuda ilama kharda kan jirru guddo dibisane argati dibisane sunar rinkam sababin ul bisane sunar rinkam mefi sabab PSKlo aro guddo arman nu qote aro sunam ta sanar gujirtanta aro guddo nu qote gar school alle guddo nu qarqar school khen kan boarding nu jarani boarding sunimban boarding sun kampanin dikotete sirkali county kun boarding nu jare boarding sun boarding kamale dasa boarding sun du wal gafanne PSKlo boarding sun banan boarding sun ji tamsa di khadabre kara PSKlo tin sagal argachu jir sagale sun taknuran chelewe tamarra kanamma sagale sun argachu tinjir sagale su yachit sagale sun sababi sin chitef sabab namatida. Wamesema kwa sasa wanahangaika kuwatafutia watoto wao chakula kufuatia tofauti na hapo awali ambapo walikuwa wakipokea chakula cha msaada kutoka kwa idara ya maendeleo katika maeneo kame chini ya uongozi wa Kelo Arasama.
Wamesema inasikitisha pakubwa kumsikia kiongozi anayemezea mate kiti cha ugavana kaunti ya Marsabit uchaguzi mkuu unaokuja, mbunge wa Saku Ali Didoraso akitangaza kuwa iwapo atatoa wadhifa huo atapiga marufuku utoaji wa chakula cha msaada kwa wakazi wa jimbo hili la Marsabit. Banizar biskul bananujo ijole na mayo boranika orin kabu karkasna makaba abotin orin kabdu karkasna abduru khanna kani ijole na mayo taskur suke sinjira ten gudoyo ajiri garacha sagale su yajuna yanu roturta yuam ilmasu nan fula garacha ajiskur sunan gudate tingam to ka kesabayo wari sagale su rafu nada genne norum jimna ko kamna wari kala sagale su kenina juje haju bodu batsun sobo hindu batina kara jo bodu udani sagale kala do artasun mulmate naskuna kara chinjir sun amma ta ya fula da bde taskun sun bawu jirte sagale telsuni yo kari sa inni kanine sanu khenda wari sanu khalejar nawo fan ben na fula ju fayu wanguda watara mana ya kuwole le durille ilmasu nugar kari amanta kagasra der masu yamana tachade jolen boni kisu baka ya ballo o ke akhenya fula asike fula ta kesin jiresun kapsu kelo na kangarate kap amale ko kilin mu fuda jir bodin kento no kedde ko namin getu amale sari bi sani dara yatini ya dunu wali o ki mali khane najir nami suna kan karkas borana kaba fula ju fan warisisat nukuf sisat jiran nafjuru sabra bin arganne nam sunu juru jiran ra walin jirra amma nami suna bawa suno jane tan uboti do batani uboti dudina nam suni ila ila hintukina nu walin jirra nam sunu arabori faralen walin jirra. Wamekashifu kile wanachokitaja siasa potovu za wawili hao, wakisema ndio chanzo cha usitishaji wa utoaji wa chakula cha msaada kwa wakazi wa jimbo hili na kutoa changamoto kwa viongozi hao sasa kuzisaidia familia zinazokabiliwa na makali ya baa la njaa. I want to pass this message to the President Ruto. Our students from Puku Primary School are getting food every time as a boarding. There are over 200 people from other side country from Ethiopia. Most of them are from Ethiopia. They are now coming to learn in Kenya in Puku Primary School. They are getting food through the national government with the wish of PS Kelo. And now we are not getting that food. And that assistance is stopped by one of us. It is stopped by one of us. The MP of Marsabit, Von Raso, and Naomi Jilowako, is the one that stopped this project from helping the country. That assistance is helping the people. It is helping the people of Marsabit, the entire Marsabit county. If you stop that assistance, Mustaraso and Naomi, Mustaraso, atoja mantan karkasun dabu jirtu. Naomi ojja karkasun dabu jirtu. Egu kurasi do menuardan kukuba hagara chanjir. Bono nana Allah kukuba kaysa jita gari madabarti. Olan ke guyasun belanjir. Mubelsun nami kubanu qabate nami nukuran daini ardakhen qabate karkasun makanan gaddo. Ato karkasun nurra dabde. Meta khel wachi dabi. Ojja karkasun community on kurasi do tirra dabde. Atakam dagit mes gabat. Hii ni miale ya Beef 2 FM. Na wakati huo wakazi hao kutoka eneo hilo la Sololo, kaunti ndogo ya Moyale, wamepuuzilia mbali madai kuwa hakuna miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na Katibu Kelo Arsama sehemu hizo. Wamesema miradi ya maji iliyotekelezwa na Katibu Kelo sehemu hiyo ni mifano hai ya shughuli za utendakazi ambazo zimefanywa na Katibu Kelo Arsama. Wamesema miradi ya maji inayotekelezwa na Katibu Kelo maeneo yote ya jimbo hili imefanikisha upatikanaji wa maji safi ya matumizi manyumbani. Wamesema kwa sasa hawasafiri mwendo mrefu ili kutafuta maji kutokana na kutengenezwa na kuboreshwa zaidi kwa bwawa la Kukub lililoko sehemu hiyo. Amma monu wari akata sun amma kabanomne amma jiranne jiru garre uftu marganne mandansa jarranne ittuquban ma wanasuni ajil bisan argan hartana kheloni gudba boranat naso boranat nam boralla qurale lejjat imbumne filli hindak inni amma qura dabsuni jede garani nammanni borani rejje boran guddolal guddan qorqorat
maati sanii malee nu gaafan lafa laalladda fulaa eelaa laalladda isanii ilaalan fulaaroo laalladda jedha guddaa nurri maree guddoo nu gaafan eelallee qotan baatiteen bisaan keessa dhaban haroo hoota fula sanii matti laalladda nuun jedhan yaa laallan addaan kenne wal gaafas dhalaa korma dheessaan nuufuur jenna wal gaafan yaa argan haroo sujjan nu qotammoo qotii nu qotellee akirra kana lejju nu kon waan nu jireessan nu qotla fula nu jireessin qati nu roobu waaqa akku waaqa nu ta'e rabbiilleen qarqaare haroo sun nu qotan bisaan sun kamera jajina sagalat galchuu jirru kan. Aidha kina mama hao wamesema kwa sasa kufuatia kukamilika kwa mradi wa maji wa Kukubuan wanaweza kufanya kilimo cha maboga ili kujinufaisha na maji hayo. Aidha wamesifia shughuli za kujenga bwawa jingine la Kugub2 ambalo kwa sasa ujenzi wake unaendelea sehemu hiyo. Bisaan sunamman wajirani ragamanne oru rakotan nyaanya sukuma rakotan jechuu jira amma jalqabnayyu gurubaan ya jalqabnayyu nu afur baafannayyu uftu bakkanaani maqaa isaatiin harosu nu baase harsu nu qote maqaa isaatiin uftu bargane madda isaa jarranne keessa taa'u jirnu ammaanta nu qarqaaf dura rootan kan madda isaa yoo yarracha sakkin dharraanee fiiju iskuur kan kan maatan tun nuusafta furaa qabdi takkin jennayyu ammaantan jenne qabbanoomne addaan kenna riftii ta'e akkan galati qaba keeloon akan galati kaf karat guddan nu qabaju boran laalayyo nu jiruuf jirannalle gurba kana waliin jirrayyu yo nafsati rabbiin nu qusatu waliin jirrayyu janna yaadu jirrayyu fula boran jirtu fa gurti darbinu akini boran korkorata kula kanu mai akinu war kuba tamma adan baate keessatti nu war kuba faati san jiranneju talammesit. Miradi hiyo inajumuisha uchimbaji wa visima vya maji na ujenzi wa mabwawa mapya sawa na ukarabati wa mabwawa yalikuwa yameharibika hapo awali sehemu hiyo. Hii ni miale ya Beef2 FM. Tusalie kule ambapo wakati huo baadhi ya wazee kutoka Borana Council of Elders eneo la Dambala Fachana na eneo la Bori Junction wamesifia miradi ya maendeleo na hata misaada kwa wakazi wa maeneo hayo inayofanywa na katibu katika idara ya maendeleo katika maeneo kame Kelo R7. Walikuwa kizungumza na wanahabari hiyo jana. Anini makangi ya Galmokotuti Council of Elder Jarsa Dambala Fachanati gam committee sirkala leke sa Council of Elder anini wannan namatan dubbachuu jiru wa ne aga kijiji Dambala Fachanati armitilen Dambala Fachana location ya modi ko kijiji fulafula awasuni nas wanni anasuni waan keelol namaatoch kasaatoch kalafatoch wanni sunini wa afur maqada wa afur wanni akarafite ansuni gafa onana bukeni robe olan dabarte nam bukeni robe arda Dambala Fachana sunini bukeni lagi sololo dufe Dambala Fachana suni baafate sagale cufu balleesse mincufu caccabse obbaas nami karafite utaale dufe keelon karfula dhibit dufe cuf dufe sannan birech ya dufe hojja dhibi argal labsuni wanni akkana dhibi akkana tigale dani keelon kayjikan ya dufe laftaa yalaal amma laftaan dufe laale war sagale ndrabad kan cufa sagale mummen kam sagale biya baas sagalen kusuni akka sagale nami taasa nakana ma qoduni nami juftunu wanni sunini wanni kan kejirti whatsapp kejirto jake sabasu dibatani kintalan gurat nami juftunu nami gafa sagale ndrabad amma le gadde be darbal baas netiken taguya lagi dufe bisal laf ballesan lafta capsesuni akaso. Wazee hao wamekashifu wanasiasa wanaodaiwa kupelekea usitishaji wa chakula cha msaada kwa wakazi wa jimbo hili, wakisema ni wananchi ambao kwa sasa wanaumia na wala sio viongozi hao. Wazee hao wameongeza kuwa hatua hiyo imepelekea jamii nyingi za eneo hili kukumbwa na makali ya baa la njaa. Gafe geri barjuma argadu wasanitani ni watani guya barjuma gadufani bokuda atan fula kanale wana kana to fula kanale wana kana to chere heron bokuda ta mutana boku kamda ufi jirkhana namidi bin kawato che isiru wato che ka bokuda ufi bokuda tutu fi geri amma yo geri bokunda egeri wana kana si to chani wani su wan sin fakat beta wani tan garsi sujir akasifu kelon bordira mallo jaful ken gar duru gaddu fetin bokuda te wan bokuda tun kap abawa bartuma sumbar bade wanu toche wala fatoche dunia toche wan dunia toche ufeka bokuda tuti. Wamesema rekodi ya katibu Kelo Arasama iko wazi na kuwa watasimama naye kipindi chote hiki. Jifuna mimi ngoja wale sanju buodan. Wani nami ntaroja darile kijibaidan.
ije wa ke busule na no mruga du banne hero na ro tanai san no koti war guddo bisani rakane tinjenne rakko bisani guddo garre rakko de narge du feru ga fate mari sani wal dere ela yu marola nu bi metini el sundu binni ko ne bi maide ko thaide bisan ke sara bannu jene ani bi la kanin bi mer bi mane ge nun tol ama thana moro laletin no la he ga fate akana raro hannu ko setini iti ayu nu jires aro sunamma aro jirtu orani fraj fati jiraju dando wana kana nu wajati iskuna la kasum iskuna le boni ki haye gidu rijara nimbanini nabi nu feti nu banetini yole wancho hangargare likin sangargare barange ditbate wancho hangargare is yifu sawan balle sunu finkam ta siyasa tilaftu nami jutu marhum saada saadi di siyasa namu saadi di la chumkulti dur nam dugana mawja wan nami takatana nama thane dirra nam thaye namagar sise tirra irgara taqaba nam galat nakatana akas sisa dirra nam ruhe thaye tir gara taqaba nuakena to janami jallibi nindu fini gara gara dio siyasa le daati nunami sambin sokolle ke sinjiru tanafu wanni nu tatana nutuba agdande nin gargara nille yanu gargare bonanalle fulajwa guranda genu takanum gargare nami gargara mo galata kaba nami nam gargare tinjede nam borana woja te nami garana woja filatanille nam mendeliyo demsi sanam yohan umat laluga sum barbadan nu namakati barbanna galata kaba galati sambadini amma chillo janamis jal dibin jirate yo namis jal hayo khan galata gasi ala bokudu fetti ndade tinana kasani dibin jirate sunna to ja sun medere gi jirate nami wal do gometi wal qolju danda namma agnu garretti nami agi sawan woja tinjuru wallahi en guddo jabese bonalle guddo jabese aro thana wanni bisan duran jirtu bisalle akan wojate tina kan numidase galata qaba guddo galata fanne galata homi enne walin jirra wanchufa hii ni miale ya Beef 2 FM. Miradi ya mabawa ya Kukub Water Pan 1 na Kukub Water Pan 2 itasambaza maji ya matumizi manyumbani na pia kunywesha mifugo. Aidha maji hayo yatatumika kunyunyizia mashamba maji kwa ajili ya upanzi wa vyakula. Miradi hiyo ya mabwawa ya Kukub Water Pan 1 na Kukub Water Pan 2 itahakikisha jamii zinazoishi eneo la Kukub, Dabalafachana na Dadach Lakole na hata wanaoishi mpakani mwa Kenya na Ethiopia zinapata maji safi ya matumizi manyumbani na pia kwa mifugo sawa na kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba. Bwawa la Kukub Water Pan lilikarabatiwa baada ya wenyeji wa eneo hilo kumtaka Katibu Kelo Arsama kufanya hivyo. Aidha bwawa la Kukub Water Pan 2 pia liliasisiwa na Katibu Kelo Arsama wa idara ya maendeleo katika maeneo kame. Miradi hiyo ya maji imefanikishwa na Katibu Kelo Arsama na imechangia pakubwa uwiano na amani baina ya jamii zinazoishi mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Hii ni miale ya Beef 2 FM.